to ami wa fine ami be mi mama abang mama zoma agbaza telebla sore na mabjiro na taba so agbanu to en nan sham ba mama ka share ka like ka subscribe ti dirla goron fila goron puna dem jene tinya ka ta mabjiro pam jenmi dam pom party katana ma yar ya woma wo ni nan hankale ande be Michel puno gorom na bohari nya banda ka zan ba biya ko pune dan dan shele dan na amfane da zo tiyan yala mabjiro shaba da mana ba pon shapon pon jwa yerme en yerme ya ay kenam private pune karnya ne yel ya twa shele ka ba nim be nele be agbabjela goron yawo kan yel ya twa shele zan pa goron yawo ma pulo karbon na nya be ka de pa yel mangle po ham zo be social media den yela so kam na tiza habane agbane mil shama anto yina en ko no video ma in yalla ngo ka yelo ngo sino ma bi dolle dem bergaba be den ki haba yawo goron yawo travel experience dem jara puri dozo yibam pon jaayire karan mala tizanga selmen tan yetwa ne tizan nyi be ne tizan tak bon vion ne tizan wo ne roma tana ba tilim ba ma wo dozo yibam ko bjan ka flo yiroma tana ba tsirge dozo mirke jenya sole so mir ko na jesole tana ba tsirge tana ba yel yetwa shele ban sha'dan kunya babu na bumbo ba kama sa'mi na tula ka wahar da zo sala to zo sa katna wahar wama nisir ma ban domin an da dan kandana begin da dan kandana ka jahu ta bzen ya sham youtube she ni lubishi ki raba dan zan yelte ka zo ma katna ta karama tan blambo na labin wama dijiti da zo ta blambo na ta dijiti wama be diban da nyawo wama deni na katna nan wama da zo ta madzirgo da sura yi mai baza ai kana nyen sheyi ma anzante amabia ka mabima baza ni kana de bai kana ta paga agbanyen sheyi man zante so de yal na sa ya kasan sheyi zanzanta yin baben sheyi wan sheyi zanzanta ma agbamir ka ke kar palma sane dan kana ta paga shamma agba sheyi man zanzante so la nirma gba ati gba yi ka ta pago gba shego sheyi dem pago mi ki za hadzire gorum puni amfani shel dem zane be din yanke ki gbaza ban na bi nya nwoma da kantansi ki ban vyen yalanga ka ban yina pon kporse to bam je tour nwoma tanda kana ante fisi kirangi si shanga ki nan blan to fisele yes tanko kporto pe ke shanga nwoma zosa katna psilma o matna psilla kama bambare nogo karnyala yin hakatna psille visa de topic na ninyi shanga bammel bosa shanga rapuni dintu na gbobban shanga dintu na kadama ake saware kyakya melbo dinde nan ka bor na go dintu na nan research sham dintu na kadama abonu na bansam sham ai mal nu la bansam wama an to zan godin da shale an kana tlan dir amfani en nyanwom je silmenton ozon yu gbalan dom wonra kanama wara pum ban hankale mbang la tum bansam no wama zaha do zonyene ta kan no mati yarlame da ba zaase ka yibam de nyanwo ma ki ta kara nya lushel pulu zanzale ka chetan bangwona da kay to ashele da za kunla jawayile da zo to ku bani na anda sa anda zo tin jarmo ma tana ku soriya mahalna no zo message ma sheyimya kan like video na maza hadishin abin da bakan na TikTok da bjala YouTube mazo YouTube mami da malaya lushel pulu I can to subscribe ka ba ten a notification ma te ku ba video pompo no nyime nyere zo social kami da kampuni da me bora din nan ka ta bahre video ne ma ki jadda da amfani da zo
ton ko en yele sham zongo to ko bela gor wa funi ya ken zan ban sha zan patin ba bizirgo to twasiya zan kyanga visa ye twa kyanga ye twa sha zan pahe matna ba twase den dai nan ka so kana anti kena sermen tanga karanya ayin dilatim be ayin sik asalon bonon ka bu bahra shaba ye twa ba kabra pai kan ye negative ka batba bana shabmi dan kabra pai kan ye ragbana dan ma za tana ba twasele tene yalle me dozo na ko zan ya sulu yeran bango wa de kulan dinya buan shanga den fiap to ma na war shanga den fiapte netin di wahala shar yeran ble ndi la wahala so kam hozo kam puno wahala bzermi ama ay po mi ban shanga ye to shanga ber me de ble ndi ame dozo akati ya nte bani yalle ki ban ngoma dozo dan ko bzermi bala ma nuko yana shar zan pa zo da so ka ye to ma karu nan wa'alam nyala to trust zan kyan visa process kama visa zan go ye to kam wana ta kage to ma biro ye to share ban shanga bzer fune merka nang der mistake kala bin ma kar dia ay nang la mistake no ngoma nyene a passport fune ben zanga zan nang blacklist kar ko mel ko wara Europe be zanga zan nang blacklist da mana 6 years mbara be 5 years be 10 years on ko tiga ama America ngwa da mana da gar the can 20 years because I was blacklist pune so to so hema dilgo to trust a visa process pune kama don to na adult socially and nang a visa to the minute trust le ngoma kama nemvo so and to number shaka bazan san nang blacklist pune ngala nemvo so ngunnan kama sirmin se pwe kabati zan nang blacklist pune bamila bit yan kada na dawo bon atu ko ndika so we dawo bon to gbolo lara pwe captain za nan blacklist pune be ka be so nan blacklist pune bo po mila la nir ngoma be dim zan table dale den talaka nan dale ma do zo de pune nye ayen nan a bank statement merkaten nan kama fom jar be yamba jar nzan nang da pure en sohrame kama nirbo pam me karanyala yambam jarma bank account ma ka yulum bala nyen dolle kama a hankala pure be anin ne sam pune on fogere be ko nangle jar ta yoso yambam jar karanga nyen ni mi ben sha kam din nang ma computer ka be mel nang dele do sok ba mama karanyala ayen nan abin shakam zaha merka zan fam bilam ke ka ban shakam kunnan karanyala a korinto dan kunye shambal ka nan le hal bibiyan ta ba bibiyan ta amma merka ke ka batale kalanton blacklist zan pahe aban puna merka ta panan la ban ma sohra min majurgo da zo ayen nan ban shakam zaha nyin kunnan mele karanyala so mang lo zo ka dwelen nang dele bibita de so no bata kalantom blacklist karnyala shingen ma za benen ko blacklist de nama America Canada UK ne the whole Europe shingen ma za benyenga ka benen fo nyon ne ko blacklist de nama za akulanto cha dan ko pal ma za de pla Africa countries no ka yem jeni na maybe larba tan so shanga to diga de zo mabzilgo to trust visa process kama am build a bank statement sham social don't to na build a bank statement ay nan la bin ya harma cheka wilma na bin shaka ma za ha karanan pepepe bimini to lan dinaya ne bank statement kama visa karanyala bozo karanyala maybe nyamma araban nan vese be ne so ben to blacklist nyame mpaya nyame batala visa ma karanyala anyala celebrity yiri yiri nya be anye ngom mal wile karanya batame ka chang banta dabsa shama kala dabsa ba karati yaye ka bakana aite kuna airport ma banne yala karangana abalen baba ka sai ama de za hayelma banza na blacklist pour nyingo wa bana ale nye visa na za go ko mbana me
yuŋ gbalan ka kulan to gonchang silmin tanga do zo halbi ta visa ba mala ba shaka wo bonele visa calculator do zo bi ta visa calculator ba mama nda yele ta majode na shile yeto zuma kata nang de visa kata karanda kata nang da research ta pamata ma kata nang da research ay nang da research yela pambien ma ayem yeleme kama research ma pudin nyame ka bosole poi ka te yel na ayem apply yetin shele be visa nying pamama kala tang mane karanyela anang de research about visa process den san kanyin nang banto banama den san kanyin nang banto banam passport den san kanyi ka banto mongma den san batunan nang den san tunan nang ay nang da labin ya ma za research den ma za den ta pompongo dem je dunne shelon ma den yara technology kat bi fune so ban sha kam kayen nan ka vera den ma za ay ngeleme do zo to sore ma bjergo mir kayen nan ban sha ka zan kwaram fahle be ninni sam be yambam bjar nzan ci har fune anyan nan ba sha kama kun nan male karakunya la origin har bi mo ame be ben sama passport ama ay nan la karanya la yambam bjar ka dole nan le ayen der da fane da zo mabzirgo tinyen yele to ashel zan te jane be na ni ta saha tel nan twase ye to ashele karbaza karan important pam zanchang kama gwaram ti egi na mo ye to ne skama na mo de baza belshir ya ha tel nan twase karla belle mo ma mi ba de baza Côte d'Ivoire kala skama so ka ba yina ntun nan de baza ka ba nan hankala den diapam do zo Côte d'Ivoire skama ma ba man kambo san ta pa ton waya nan wa ba za ba zo gbale ta ba nan da la connection ma karangela ba malime lan farta ma be ya ha do zo la connection wa ba ten lab mana titin ya dabsalen ta kahgale ka ta pergala ka ta nan hankale zanchang aitin ya kaso yela ka yela la Côte d'Ivoire ma de to ama be French canton no wodi shell ye to ka zo ka chele nyulum bor Mr. President on social media. I hope zoma anya ne fo so wen share zanta ma bia ka yilo ba no share ma da ma bia ngunda ba bante yela agba di pagara nyen ko gupe tiktok zo on to follow to YouTube gwaram da pune experience nar pune dem jane di yeto aka da twasra da zo aina interest di ku pagara agba yin kam YouTube ma an titsirge yeto ama dem til na sham halna da zo aka agba ta palin wa ma agba na dir da fane assalamu alaikum